Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa wa daraji atafata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik langit kahiji dipersilahkan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Adam ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa wa daraji atafata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik langit kedua dipersilahkan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Isa Yahya ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa wa daraji atafata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik
katilu dipersilakan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Yusuf ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa ni wa daraji atfatan yajiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik langit kaopat dipersilahkan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Idris ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa ni wa daraji atfatan yajiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik langit kalima dipersilahkan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Harun ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa ni wa daraji atfatan yajiratal
ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik langit kagenap dipersilakan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Musa ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sa'ni wa daraji atafatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik langit katujuh dipersilahkan untuk memasuki terus bertemu jeung Nabi Ibrahim ngucapkan salam marhaban bihi ngucapkan salam marhaban bihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sa'ni wa daraji atafatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya